Мојот животен стан е да станам политички новинар. Со одреден, труд и среќа да речеме, се запишав на студии во Америка, но сепак првата година ќе ми биде во Париз, некој вид на културолошка транзиција да речеме, и таму ќе студирам политички науки. Па, здраве Боже, ако успеам ми со ракометот, би сакал да имам покрај ракометот, да имам кога ќе ја завршам кариерата, да бидам и архитект. Би почел студија во Македонија, па ако не најдам овде работа, ќе идам во некој од соседните земји или во странство. Нашиот животен сон, на моето семејство е да имаме многу подобри услови за живот, да полесно се пробиваме низ животот, не вака како што е моментално тука, бар 10% од она што да кажеме би го имале во страна да може да се оствари. Значи поевтини камати за купување на стан, да не е тоа толку тешко. Не знам, подобри услови за работа, подобра конкуренција, да не мора за тоа да се барат партиски врски и слично. Нормално животен сон на секој млад е прво да заврши образование, после да си почне дали своја некоја кариера, дали во државна администрација, дали со собствен бизнис. Зависи, секој си има своен. Мој личен е да продолжам како професор на факултет, па можеби свое собствено нешто. Ëndra jeme edhe çdo tri në Kosovë, kisha me thonë që është lëvizja e lirë në Bashkimin Evropian. Do me thonë, ne jena një rini që jeton në geto, do me thonë e izolume, veç prangat na mungon. Ëndra më e madhe nështë mënët në konë që mu realizu disa qëllime me pas një studio të madhe, me mujt me udhëtu, me kom pjesë e botës. Ëndra ime më e madhe është që me kry specializimin dikun jashtë, tash kom filloj fakultetin e mjekësisë dhe që kjo është një ëndër që du me realizu. Personalisht po flas, ëndra e më e madhe është mundësia për shkollim sa më të mirë domethënë brenda kushteve të Kosovës, edhe kom qef që rinia e Kosovës me pas vullnet sa më shumë për edukim sidomos, për punësim, mu avancu në drejtimet e tyre sa më shumë edhe kështu. Moj najveći san je da jednog dana zaigram na olimpijadi rukomet za reprezentaciju svoje zemlje, zato što se bavim rukometom već dugo godina, preko 10 godina i to mi je to neki san od malena. Moj najveći san je da jednog dana odem u inostranstvo, tamo nađem posao i zaposlim se, zato i sad idem u Ameriku gdje ću da studiram biznis. Moj najveći san je da budem bogat, lep i mlad. Da bi bio bogat, lep i mlad. Meni je san da postanem profesionalni košarkaš. Pa volim da se bavim sportom i košarkom i oduvek sam to želeo da budem kad sam bio mali. Pa u principu, meni je, dok sam bio mlad, želio sam da budem fudbaler. Završio sam fakultet i onda sam, kao svaka mlada osoba, želio da postanem neko i nešto. Živim upravo u momentu, live in a moment, klasična psihologija. Ja imam jedan jedini san, a to je da pomognem našem narodu, da pomognem državi, da pomognem općenito cijelom svijetu. Sad, da li će se taj san ispuniti, da li neće, zavisi i od mene, ali zavisi i od drugih ljudi. Trenutno moj najveći san bi bio da radim posao koji volim, da zaista doprinesem zajednici, da izgradim stabilan dom, porodicu, dvorište i definitivno da moja djeca sutra ne dijele ljude po nacionalnosti ili po bilo čemu drugom, nego na ljude dobre i loše. To bi nekako bilo možda moj najveći san. Prvenstveno mi je veliki san da imam svoj vlastiti biznis. Biznis u sklopu moje struke se veže za neke moje snove od ranije, tako da i dalje sam nekako, da kažem, uspon da ih ostvarim, tako da bi to bio sigurno jedan od mojih najvećih snova. Želim da budemo zdravi, to na prvom mjestu, da uspijem u životu, da imam dobru karijeru, ali prije svega da budem zdrava i da moji najbliži i najdrži budu zdravi. To mi je nekako i najveći san. Moj san je
da što dalje odem od ovog grada, ne zato što sam pesimista, nego baš zato što gledam u budućnost i mislim da je budućnost neđe vani ili kad bi se ovdje sredila situacija i dovela u redu, mislim da bi bio pogodan tek tada da se vratim ovdje, pošto studiram ekonomiju. San mi je da osnujem moju porodicu, da me neko voli, da budem uspješna u svome poslu i to je to. Moj san je da budem srećna, da radim ono što volim i da imam život kako bi željela.